umugwi Académie Le Messager mu bisata byayo byose uko baciye hano imbere. Nukuri nawe nyine nagomba sabe muniza amashi ndayabakomere. Murakoze cyane. Aba rero Le Messager twari twarigeze kubivuga ko ari abantu baduserukira ahantu henshi, haba mu Burundi haba no mu makungu. Nibo berekana cyane intara ya Ngozi n'ikiroro cyacu, kandi ndasaba kandi ko abo bose baba bafise icyo baterera kuri uwo mugwi, kuko twarabonye ko bitanga cyane abafise mu minwe, mushobora kwegera mugaterera, ari uburyo, ari ibyiyumviro, ari ibikoresho, ushobora kuronka ikintu cyose gishobora gutuma umugwi wacu wa Messager ubandanya gutera imbere, iyo fasha, kuko ubugeze ku rwego rukomeye cyane. Uhereje gutwara ibikombe bibiri, twabonye ibikombe mbere y'ibyo muri Afurika tuzobizana. Barashimiwe rero, turashimiye rero kandi bimwe by'umwihariko inzego z'igipolisi no kwivuna abansi. Mwabonye ukuntu bigora bagenda ku rutare bakaryoshya ibirori, kandi murazi yuko aribo batwara umutekano mu mpande zose z'intara mbere n'igihugu, bakabifatanya bagashobora gutegurana defile nziza n'iyi. Nabo nyine mubambera amashyi menshi cyane. Nagomba rero nshimire aba bose baje kuryoshya ibirori, umwe wese yiyumve mu cyubahiro Imana yamuteye. Nshimire iyi komite yamaze gutegura urubanza rwiza nk'uru rw'iteka. Nta mushahara tugira wo kubahemba, ariko bigaragara yuko ari urukundo basanzwe bafitiye